le borataro tota le borataro mo go a le kgolo a ntlha a puso ya ga Tautona Boko a ka one a itlamileng go eteletsa pele maitlamo a dirileng kgwedi e fetileng ya go ala motlhala o nonofileng wa Botswana o mošwa ngwe ya ntse a tsweletseng ka go dira ke go lekola makalana le maphata a puso. Mo loetong la gagwe kwa Sesiratsakgama Barracks Tautona o ne a tshwara dipuisano le mookamedi wa sesole sa Botswana Lieutenant General Prasi Tshegokgo le bodiredi jwa gagwe go itemogela tiro kgolo ya bone ya go tshegetsa maitlamo a itshireletso kagiso le ledula mo lefatsheng. Mo bothokong jwa loeto le la ga Tautona mookamedi wa sesole o ne a kaya fa e ne e le tekodiso e molemo e fileng botlhe sebaka sa go buisana ka dikgwetlho le dikatlego tsa sesole le go bopa tsela e nonofileng ya go tswelela pele mmogo. Ke teng ko a neng a tlhalosa fa puso e kaile maitlamo a yone a go itebaganya le tsotlhe tse di amang tswelelopele ya sesole. Sesole se thaetswe mo molaong maikarabelo a rona ke gore re se tsamaise ka molao reng se tsamaiswe ka teng ebile re tlhomamise gore ra se dibela gore se se ka sa tsenwa ke mogolela a strong institution of governance or institution of state that delivers on being a key component in delivering good governance for the Republic of Botswana. So re mo lekudisa ka dio tseo tse di amanang le tseo re mo lekudisitse gape ka tse di re tlhokisang boroko o re kgothaditse thata gore ena e le Tautona le gore mentso a gagwe sa ntlha ke gore ba santse ba na le tiriso e tona ya sesole go a pele mme ebile anong a ba santse ba na le tiriso e tona ya sesole ke gore sesole le sone se tshwana gore setlamelo se nne le didirisiwa le tsotlhe tse di se tlhokang tse di ka kgonagalang gore sesole se dire tiro ya sone ka bonolo bo se ka kgona gore se ka dira ka teng. The little equipment that we have re leka gore re dirise to the maximum in the most effective way. We ne re na le dikgwetlho le gone ko Mozambique gone ka kwa mme ne re kgona gore re operation a rona e tsamaye sentle fela ga le gore equipment e na le breakdown re le ka kwa ne re na le gone gore ra go etsosa yang gore masole a ka kwa a seka a ba nna mo seemong sa gore ba lebega ka nte ba latlheletswe so re tsa gore go mo go ira gore le bone ba boostere morale tota. Mothusa Tautona Renda Bagaola go etlile lekgotla le le itebagantseng le go thusa go tlhomamisa tlhabologo ya magae kgotsa Rural Development Council go netefatsa gore maitlamo a lone a tsamaelana le dikeletso tsa puso tsa go tlhabolola metsi eo. Fa a buisa komiti ya lekgotla leo e le la ntlha maabane monoga boroni re Gaola o boletse fa dikgwetlho tse di leng kwa magaeng di akaretsa lehuma mmogo le tlhoka tekatekano di tshwanetse tsa tsibogelwa mo dikgasosaelo ka dintlha. Nngwe ya ditiro tsa gagwe e le mothusa Tautona ke go etelela lekgotla le le itebagantseng le go tlhomamisa tlhabologo ya magae kgotsa Rural Development Council. Fa bua e le lantha le komiti ya lekgotla le re Gaola o lebogetse tiro e dirilweng mo dingwageng tse di fetileng e tshwana go tswa ka ditsela tsa go tlhabolola magae le gone go thusa Batswana mo manokonokong a leuba mme hela a gatelela botlhokwa jwa go itsolopanya go ya pele. In his recent State of the Nation address, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, emphasized the need to revitalize rural areas. This calls for a dynamic and agile civil service in delivering services to Botswana. And as you are aware, the key challenges in rural areas are poverty, inequality, and unemployment. These issues must be addressed if we are to achieve a balanced national development posture. Therefore, let us heed to this blueprint and improve performance across all
government services. Dintlha di tshwana go gola le katego ya makalana a puso ya bo eletse mothusa tautona a kaileng fa lekgotla le tshwanetse go nna le seabe mo go tsone. As a coordinating council, if we do not, in our coordination role, prod, catalyze, push, pressurize for the restructuring, for instance, of the Botswana Meat Commission, then we would not have achieved part of our mandate. So part of our mandate, once we are on the same wavelength on our objectives, is also to look at the institutions, primary institutions that are directly, not even indirectly, correlated to the success, our success towards, and we need to be systematic about this. Lekgotla le tshwana le ke konokono mo go thomamiseng gore magae ga a salele morago mo go tsa dithabololo le gone go nonotsha batho ba ba nnang kwa dikgaolong. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Bogodu jwa megala ya motlakase kwa Maung bo amile malwapa mmogo le go kgoreletsa dikgwebo. Se builwe gape ke tona ya ditswammung le kgotetso mme bogolokene Wendo a sena go lekola mafelo a amilweng ke bogodu jwa megala ya motlakase. Tiragalo e go teng e diragetse ka LABOBEDI wa beke e fetileng mo go neng go tlogela Maung le metse e mabapi mo lefifing. Mpho Aaron Kyo. Go ne ga nna le fifi LABOBEDI bosego gare mo Maung jaaka magodu a utswa megala ya motlakase a na le ka go utswa mogala o motona o anamisetsang motlakase mo sepatlong sa motse wa Maung go akarediwa le dikgwebo. Fa lekola tshenyo e o tona Kene Wendu o ne a bolela fa tiragalo e masisi e ya mile thata phatlalatso ya motlakase go tswa go mafaratlhatlheng a motlakase a Maung 11 kilovolts satellite substation le bokgoni ja go anamisa motlakase mo mafelong a mabapi. Se leng gore tota sa tshwenya ke gore interconnector ya bo e rwele live load ya motlakase ga re bona e le gore motho o kgona gore a re utswa a live load ya motlakase ke selo se se tshwenyang thata ka gore gate ke ga go thuntse le rule le tona gone ha e ka re bomo ka gore motlakase wa teng wa bo le go godimo hela thata yaanong re batla go supa gore batho ba tswana betso selo se sa tshwenya megala ye ya BPC e botlhokwa ga re baballe mme gape re tshwanetse gore re tshabe ka gore ya bola re itemogela tshenyo e leng gore yaanong due to that fault e diragetseng e dirwa ke magodu ga e introduce another multiple of joints faults mo lineeng yone ya rona ya cable e be le gore yaanong re tsama re le ka go fall locate yaanong mo cable yone ya rona e leng gore e rana 16 kilometers from substation yone ya Maung main to satellite substation. Ke gone go e leng gore yaanong go tsere lebaka betso mo e leng gore yaanong kana go senka fault ko tase ga mmo ga go motlhofo jaaka o ka tsamaya o e senka ka matlho jaaka re ka bona mo di overhead lineeng. Tona o kgethile morafi le banne ba Maung le mafelo a mabapi go thusa puso go lwantsha bogodu jo ka go biga sepe fela se go belasegang e le ditiro tsa bogodu kwa mapodising a tlatsa ka gore ditiragalo tse di a oketsega ntateng ya go nna teng ga mmakete wa megala e utswileng. Rothe re emele tshenyetso setšhaba re bona batho ba leka either tsone tse di interconnector kana di transmission line re kgaleme betso re kgaleme re nya go ha wa re senyetsa ka gore ha motho a senya jalo go a bo go dira gore le rona mo malapeng re se ka rana le motlakase go a bo go sa re gore ga gona motlakase ko substationeng motlakase wa bo le teng ko substationeng wa bo kgorelediwa ke ba e leng gore bao ba senya ba re ba go rekisa ko ba describe go setse go bigole fa go na le mongwe yo belelwang a mangwa le bogodu jo jwa megala ya motlakase mo Maung ka jana ka tsatsi leo mongwe a tsile a tshubile ke motlakase kwa kokelong ya Letshola Thebe 2 Memorial mme mapodisi a tsweletse ka ditlhotlhomiso le fa go ntse jalo company ya BPC ya re kgonne go bankanya seemo seo sa go kgaoga ga motlakase mo Maung ka matlhatso. Mpho Aaron, BTV News, Maung.
batho ba ba amilweng ke mogare wa HIV le AIDS ba gakolotswe go ikamogela ka seo se ka thusa puso mo go fediseng gotlheleletsega jaja se se builwe ke mopalamente wa gantsi re Noa Salakaya kwa letsatsing la segopotso sa HIV AIDS kwa Tshobokwane a re utlwele se go mokaisi. Lefatshe la Botswana le ne la gatisa kgang ya ntlha ya mogare wa HIV ka ngwaga wa 1985 go tloga ka ngwaga o lefatshe leno la itemogela koketsego ya dipalo tsa batho ba ba nang le mogare o mme seo sa pateletsa puso ya Botswana go kopa dithuso ka mahatsheng a tlhabologileng go le thusa ka theko ya diritibatsi tsa mogare o mo nakong eno lefatshe la Botswana le setse le gatetse pele mo maitekong a go laola kanamo ya mogare le palo ya dintsho tse di bakwang ke bolwetse jwa HIV AIDS. Segopotso sa letsatsi le la mafatshefatshe la bolwetse jwa HIV AIDS ke sebaka sa gore goromente a itlame go tswelela a lwantsha bolwetse jo jaaka re tsamaela mo go bofediseng kana jaaka re na le ditogamano tsa go akanya go bofedisa ka ngwaga wa 2030 go raya gore ke maikarabelo a gago le wena o le motho ka bo wena go bona gore o tsaya jang karolo gore ka ngwaga wa 2030 o bo o sena bolwetse jo kana bana ba re ba tsholang ba tsholwa ba sena bolwetse jo ke maikarabelo a rona rotlhe. Mme dipalo tse ke tabeng ke di kgaogana le lona mo gompienong ke tsa go simologa ka kgwedi ya July go hella ka kgwedi ya September 2024. Ke supe yalo gore re ne ra kgona go testa batho ba le 2613 ke supe yalo gore mme mo bathong bone ba neng ra ba testa ba gaetsho ne ra hithela mogare mo bathong ba le 27 se ba gaetsho sa tshwenya ka gore go supagala jalo gore re santse re na le batho ba ba santseng ba tsenwa ke mogare mme tota mananeo a le teng a e leng gore puso ya dirile a e leng gore a diretswe gone gore mogare o seka wa anama. Kgosi William Morris wa Tshobokwane o ka ile ha mo motseng wa bone ba tshwantswe ke batho ba santseng ba le maoto a tshupa go itlhatlhobela mogare. Ba gaetso re santse re na le kgwetlho ya batho ba ba tshelang ka mogare kana ba ba ile gore re belaela gore ba na le mogare mme ba sa ye dipateleng. Rona mo Tshobokwane what I've realized ha monna a lwala o taba re tlute ko kong ente thonka a ke botsa re tlaeng kana go tewa sebiti sa mese bothoko jaanong ba gaetso ne re kopa le nna ke le moteng ke re a re thuse bonnese ba re thuse se re se kopang hela ke gore bolwetse ha o na le jone o bo go lemoga go sa le nako o ka thusiwa botoka le ha o le mo lo ha o robetse re santse re batlisisa gore o bolawa ke Batswana go ralla lehatshe ba rotloetse go nna ba itlhatlhoba kgapetsa gore ba itse seemo sa bone sa mogare ka se le botlhokwa mo matshelong a bone le se go mokwaisi BTV News Tshobokwane. Re tswelela re molatedi Selala ke ene modulasetilo wa khansele ya Mogoditshane Thamaga morago ga go tlhophiwa ke makhanselara ka ene kwa Mogoditshane fa amogela thumo e re Selala o supile fa tla leka ka bojotlhe go bereka sentle le makhanselara ka ene ga mmogo le bodirela puso go fitlhelela maikemisetso a khansele Abigail Samson. Ke tla dira tiro ya me ke le modulasetilo wa Mogoditshane Thamaga District Council ka botswapelo se e boele jaaka re molatedi Selala a ikaniswa go nna modulasetilo wa khansele ya Mogoditshane Thamaga morago ga gore a se ka nna leope yo iteisenang borathana le ene mo maemong ao. Re Selala o itlamile go netefatsa gore go nna le tirisanyammogo e tsepameng e tla thusang go fitlhelela dikeletso tsa batlhophi ba bone. Go tswa mo go nna ke cooperation hela le CS re nna ha se re buisane re dumalane mme bila gape re sologetse gone mo go tswa ka ga go lona a reng go bereka mmogo re dira mmogo re le khansele re ya go isa ditlhabololo go bathong ya ka go tshwanna sepe se se ka sa diragala se e leng gore se tla re buisitsa ko morago. Ntse le mo khanseleng e makhanselara a na a tlhopha gape re thata ya Mosimakoko go nna mothusa modulasetilo. Re Mosimakoko o na a supa fa a tla netefatsa gore o dira thomo ya gagwe ka bonokopile le botswapelo. Ke dumela gore thomo e ke ene e tsweng
ke thomo ya lona yaanong ga e le lona ba re tlebeleleng tsamaisa ka letsogo ga gona jaaka thomo e ka pala ke hetse ka go adima mafoko a tla dirisiwe ke Tautona wa lehatshe la Botswana a ke re le khansela mo go ditshane Thamaga we dare not fail. Go ne ga tlhamiwa gape dikomiti tse di bofera bongwe di tshwana tsa botsogo, dikgang tsa madi le ya ditiro tsa ditlhabololo tse di tla thusang khansele go tla ka mananeo a tla ithusang go tlhabolola matshelo a banni. Abigail Samson, BTV News, Mogoditshane. Modulasetulo wa khansele ya kgaolo ya Chobe yo sa tswang go tlhophiwa re Johani Chenjekwa o boletse fa ba ikemiseditse go tlisa diphetogo mo kgaolong ya bone le ntswa go na le dikgoreletsi. Modulasetulo o ne a tlhalosa maikaelelo a gagwe morago ga go ikanisiwa ga makhanselara thuto ga le itisiwe le tsholofelo tomba le ba rulaganye tsepegwe. Ka nako ya fa sekgwama sa madi a puso a le kwa tlase ka ntlha ya mabaka a akaretsang go fokotsega ga thekiso ya ditaemane, makhanselara go ralala lefatshe leno a simolola tiro ya bone. Makhanselara a Chobe a le 10 ba ne ba dira maikano a bone a ofisi a neng a tsamaisiwa ke molaodi wa kgaolo kwa Kasane. Ka nako eo modulasetulo wa bone yo mošwa a neng a dumela le go itlama go tsaya maikarabelo a go rotloetsa ditlhabololo mme a tlhagisa gore kgwetlho ya madi e tla nna mokgweleo. We might have to row canoes through the rapids. The resources at our disposal are very limited, but still we will row. Didirisiwa le ledi le re nang le lone ke le kwa tlase mme re tla tswelela ka tiro ya rona ka fa re ka kgonang ka teng go fitlha re nna mo maemong a itsholelo e botoka go ka dira go le gontsi le go tlisa ditlhabololo tse di ka thusang batho ka bontsi. Ke solofetsa gore re tla dira ka bonako le ka tsela e e botlhale gore re kgone go fitlhelela mokgelo o. Fast and very strategic for us to reach that goal. We took an oath of allegiance ya gore whether umdomukura UDC BCP, we must continue working together re tsweledisa ditiro tsa kgaolo ya rona gore batsadi ba rona ko metseng ba bone ditamelo tse di tswang mo khansele ya ka o itse gore kana khansele ke yone local government ke rona ba re tsamaisa Chobe. Makhanselara a na a tlhopha mongwe wa makhanselara a le 2 a itlhophetsweng a bana le bogole go nna mothusa modulasetulo wa bone. Jaanong maikaelelo a me jaaka ke le ga ke go bontsha bone batho ba ba nang le bogole gore ba gaetsho bogole ga se gore ke go ithoboga ga se go ithoboga o tshwanetse wa nna le tshologelo o tshwanetse le wena o tsene mo bathong batho ba go bone batho ba kgone go tlhaloganya batho ba go thuse ka gore ga re se mo la re isolate ba batho re ba go neale ra go nna le one mathata a gore jaanong le rona ga re kgone gore re ka bona thuso mo bathong ba e leng gore ba arologane. Mokhanselara wa bofelo wa kgaolo ya Chobe o tla tlhomamisiwa morago ga ditlhopho tsa poeletso ka matlhatso a beke e tlang. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Tropo ya Francistown le yone e na le ratropo yo mošwa. Re Gaone Majere o tlhophilwe go nna ratropo a tlhophiwa ke makhanselara a le 17 kgathanong le a le 12 a tlhophilweng yo a neng a phadisana naye e le mothusa ratropo wa pele Re Lesego Kwambala. Re Uyapo Nyeku o tlhophilwe go nna mothusa ratropo a fenya me Lillian Graismere ka tlhophilwe ke makhanselara a le 23 fa me Graismere tlhophilwe ke a le 3 fela. Go ikanisiwa ga makhanselara le go tlhopha boeteledipele jwa toropo jaanong go simolodisa semmuso tiro ya one ya go direla setšhaba. Nya motho yetso a re tshware gone foo mme re bitse Tumo o go tsholetseng tsa metshameko. tla ke go leboge borare mothwetso madumeng ka mogela ka dikgang tsa metshameko mme tsone di simolola ka tsa kgwele ya dinao tse di reng mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo re ba amogetse kgogo ya beke e fetileng ya Women's Africa Cup of Nations ebile ba setse ba simolotse go ipaakanyo ya go ipatlela phatla go kgaisanong eo ya 2026. Mfolo tsweletsa tlhalosa fa maikaelelo a bone e le gore setlhopha seo sa the Mess se tsenelele kgaisano eo ngwaga le ngwaga jaaka
jaaka sejana seo se tshegediwa morago ga ngwaga tse pedi. Mfolo o tsweletsa a re ba tla netefatsa fa ba dira tsotlhe tse di tlhokegang go tlhokoletsa setlhopha seo sa TEME kgaisano eo ya ngwaga wa 2026 a tlatsa ka gore e tla re fa ba tswa mo go ya ngwaga o tlang ka kgwedi ya Phukwi kwa Morocco ba tla tswelela ba ikatisetsa ya ngwaga wa 2026. The draw is a very tricky one ka gore e diragala in between the main WAFCON ya 2024 Kgogo ya WAFCON 2026 re bone mme ga ya rema sentle ka gore re tshwanetse go tshameka le setlhopha sa Democratic Republic of Congo ngwaga o tlang o simolola mme re tshwanetse ra fenya motshameko o gore bomme ba rona ba lebe kwa kgaisanong ya AFCON ba tsholeditse ditlhogo selo se se ka ba thusang gore ba dire sentle kwa kgaisanong eo. All means gore re win a game against DR Congo. But the game against DR Congo is a must win, so that we maintain the momentum going to the WAFCON ka July. Go netefatsa fa TEME se tswelela e dira bontle kwa dikgaisanong tsa mafatshe mookamedi yo wa BFA a re ba tla simolodisa liki ya bomme ya Premier ngwaga o tlang se e le maiteko a go netefatsa fa ditlhopha tsa setšhaba tsa bomme di na le kemedi e popota go tswa mo dikgaolong tse di farologaneng tsa lekgotla la BFA selo sa reng se ka thusa go fitlhelela maikaelelo a bone a go tlhabolola motshameko wa kgwele ya dinao ya bomme mo lefatsheng leno. That we have improved a lot in terms of coach education. We progressed the CAF A, 33 coaches that we have qualified local coaches. We have progressed that. That is good for the go nnile le tokafalo e kgolo mo lekgotleng la rona fa re lebile thutuntsho ya bakatisi go alogile bakatisi ba le bantsi ba e leng gore ke ba BFA licenses ba re dumelang fa ba tla re thusa go tlhabolola motshameko wa kgwele ya dinao kwa dikgaolwaneng tsa lekgotla la Botswana Football Association. That is very important because they help also at the regional football and the national first division while we are still waiting to train our coaches for the CAF certified license. The MES ba tla simolola letsholo la go ipatlela tekete ya go leba kwa Morocco ka 2026 fa ba mekamekana le Democratic Republic of Congo mo tikologong ya ntlha ngwaga o tlang ka kgwedi ya Tlhakole. Mofenyi mo tikologong ya bobedi o tla iponela phatla kwa sejaneng sa bomme sa ngwaga wa 2026 kwa lefatsheng la Morocco. Katlego Kgakole, BTV Sport. Go tsa volleyball modulasetilo wa komiti e ne e rulaganyetsa kgaisano ya Zone 6 Volleyball Club Championships Brigadier Tshepo Mpetsane a re kgaisano eo tsamaile ka thelelo le ntse go ne go na le dikgwetlho tsa madi. Mpetsane o tlhalositse fa kgaisano eo e ne ya hapegile e dirile ditso mo lefatsheng leno mo motshamekong wa volleyball ka go tshegetsa kgaisano e neng e na le ditlhopha di le dintsi. Ditlhopha di le 50 di ne di tseneletse kgaisano e ya malatsi a robang bobedi ka jalo go tlhoma rekoto e ntšha e phalang e Lesotho e ne e beile kwa go ne go phadisanya ditlhopha di le 46. Betsane a re se se supa fa boeteledipele jwa lekgotla la Botswana Volleyball Federation bo nonofile. Everything went well. Re tsamaile sentle, re simolotse our games on schedule. Re itumeletse gore ga bo go diragetse ka go diragetse because it was according to plan. You know, when everything goes according to plan, wa itumela lo yana wa bona gore nya sengwe tsamaya sentle. Mme ke itumelela gotlhe mo e leng gore our team, more especially the local organizing committee, worked hard, you know, tirelessly to try and get the games organized and properly. We had an uphill battle, like one said before, the challenges are financing. Even though we have not overcome, but we have tried to do the best with what we got. But it's super hollow, they came in handy. But to see the original price that they gave us for the hall, they had to make huge cuts to be able to assist us. I think Lebonere Batsa as sponsors and their partners in this thing because they made it possible also. Mme tota ke leboga botlhe ba ba nile le seabe mo thulaganyong ya go ipaakanyetsa metshameko ene.
ko bokhutlhong a re lebe jalo tsa table tennis ko a tshepiso re ba tenne wa setlhopha sa Nghabe Table Tennis Club a fentseng ga mekibudiwang wa setlhopha sa BDF Table Tennis Club ka disete tse tharo go elengwe mo motshamekong o ne go tlola ditlhase wa kgaisano ya Botswana Open e neng e ngokile batshameki ba mafatshe a kgaolo ya Afrika yo e kgaolo ya Afrika mono Gaborone a re utlwa re filwe le korwe. Re ba tenne o simolotsa motshameko wa gago bontle a fenya disete tse pedi tsa ntlha ka tatelano fela re mo seteng ya boraro ga mekibudiwang a boa ka mašetla go busa sete e le nngwe ko morago re ba tenne o ne itharabologa mo seteng ya bone a e fenya go tsaya bommampodi jwa Botswana Open ka fa go bomme. The tough tournament, most of it we had foreigners. The other thing is champion ya protect you. Today they had this random draw of which I'll play her in the finals. Challenge in the quarterfinals. It was just too difficult from the onset. Re ntse le go Botswana Open mo letlhakoreng la borre motshameki go tswa Afrika Borwa Luka Abrams o fentse boago malobela wa Smash Mediax ka disete tse tharo go lefela go tsaya gauta ka fa go borre. Obviously started yesterday and the matches were okay. There was no real challenge in the early stages. Re simolotsa maabane mme metshameko e ne e siame ipaakanyo e nnile ntle thata ke tsile letsatsi pele ga kgaisano go leka go itlwaetsa lefelo. I came one day before the tournament, had a training session here the night before, so I was able to sort of acclimatize. So really happy about that. Mo letlhakoreng la basimane ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le boraro re na ile le koro wa Smash Maniacs o fentse teenage go fona Zaka wa bontleng ituteng ka disete tse tharo go lefela. Ka fa basetsaneng ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le boraro re filo phofolo wa Afrika Borwa o fentse boitlamonkele ka tse tharo go lefela go fenya letlhakore leo. Kgaisano e ya Botswana Open e ne e tswala ditiragalo tsa ngwaga wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association. Re filwe le korwe BTV Sport Gaborone. Re filwe le korwe re tlisa go bokhutlhong jwa dikgang tsa rona tsa oura eno we tsoka jana le kana go tsotlhe ikanye rona. Physical violence is the most prevalent form of violation suffered by children in Botswana, with 28.4 female and 43.0 male children having suffered physical violation before the age of 18. In 2019, 9.3% female and 5.5% male children suffered sexual violation. Silence is not golden in the face of GBV. Let's act, report, seek help. Hashtag no excuse. Bakanyi kwetu, atileshezeni kuisana mumisha. Tibakisaneni zwibianana. Kunyalala muzukhane zwe GBV. Kopapidza koga matata. Hashtag kumbila tuso. Hashtag silence is not golden. Let's make public spaces safe for women and men, girls and boys. Hashtag act now. 66% ya borre ba ba khokhontshang go bolelwa le bona ba kile ba khokgontshiwa mo botshelong. Jaanong ntsenyana e sa leleng e tsewa ke bophiri. Tlale ya khokgontsho go khokgontsha go tlhorontsha monka wena ga se poko ga go a siama. Quality o itshware khubo botshelo ke letlotlo. From the 2018 National Relationship Study, GBV prevalence stands at 37% amongst women